Bula. Go minuni mereka-raki untuk terletak di warung Nambula FM, namun dua nesek. Nimbula, ayaw meli, nawati tiyo may mataniway, ando talita ka na warong Nambula FM. Ando to kami ono bi series wa Nambula FM, namun dua nesek eso. Ni sambula binakan lewi biti gonga lemon tahun ni lebemba. Ngango musim balen roko-roko untuk talita ka na warung Nambula FM. Bula FM, Number 2 NSR. Bula FM, number 2 NSR. Ni sambulu benaka se kwengo na pakalele kadino de tukutu ko na bungi ndindai ne karoni le no bonua ka patarungi ver no visa na bukunrato na level 5 na bubale karto alenga mai nandi e saba ko skole ski vale pamboti ni maramongo watina na tangane kasa sereki na noa ni oti e vas sambulu ko ne aua na nona patarungi tiko mai ver no visa kamatai telangani le no bonua me kawiani ena kisiongo endoni bola kere e bola mena torti wa besu tortonga ba beso tanganongo kandina ngani bo tarungi na loma ni ruana singa sauti e semberangani bita kene ndona thala ye borita na FBC News na Tu City ni tanganongo e sala ki bo tarungi ka sauti pasang bul ko ne aua e semberangani bita kene ndona thala borita na tamban ni obisa ni saba tambui mena buko rona beotini ka ro ba tiko e Christchurch New Zealand kune na yang onto o Nirmal Kumara maki ono sangul ko tolu na watino Usha Devi na lubena o ni Lesni Kajal ke na runa lubena ambaki tini kandua ke nendu ambaki walu mai dholo ke na Usori Highlands na moniti ndona ngone ambaki ndua e kune ni angasi politiko e na vanua e kune ikina na ngortu na level 5 en bandindike bo eduri e teoroti kune urtu na level 5 erto mate ni otina no tunuba endo na weni mate. E bangangati ko nang unong ko na matambo sa ni Kaistamba, endo na kisi ka okati tiko kina e vitu sang luka pa na $1 million. Ongo en na nona siyang ni muri endo na bisnisi na lawa ka tiki ni Kaistamba. Tukun na bunlewani matambo sa ni Kaistamba, Vishwanath Das, nirto sa taka tiko ba ko kau en nang unong ko, en na non rendikebe na bin bisnisi so, siyang ni muri tiko na lawa virgo turi, membaleta na matambo se. E kuriani rto sa ngole wabu kital tinga na ibagalis lesi ni Kaistamba ena kiana laura i mera muri na bin business kete sara na lawa ongo. Biba kasala tagiti ko na ministry nimbula veir na luni bonua era na bukati ko kibonua tani ena kiana laura i mera toru baga na idula ni misila gue sala muri tinga na kiana veito biti ko na mate ongo e New Zealandi o kakino kalandi ke Wellington na idulongo e tigo na bibal nimbula kete sara ena nonda bonua. E romena to vi ko na matungo ke baka ona bakila na kata niango na ronro ni wai niudu na bubu ke na kena ndamundamu na mata ke baka na to vi ko na matungo e na gai rawa mo na mbulo mai kina e na loma ni walu kina tini na singa se be to bisar na matungo e na nondo nua e na ronundul ka ono kina gito e sanga ni tiko na dan rau o manasa solo ke Leroy Atalifo ena nonda mata timi ni Flying Fijians kana sote tiko kena timi ni Tonga ena sote ni Pacifica Test ena be mama ni ba na kavi ni mataka Eden Park Aucklandi e New Zealand goe sa keni malembale ni ndo vera una rongo e sana sianga ni ngole tiko ena sote ni rugby ki burabura Wador talangai rona bisau na ndoni bibota bulidi John Maki me bakani na tegi buti ko na namba 8 o pede liato e na toka ne tutu ni fullback o alibereti be tokani e na no mitigo na time ongo ni rawo ni timi bata na parauta ke na sota ke na timi ni Australia e ni mateni sota ni rugby ni burabura mai dave kirna bagale lekani no de tukutuku na kene kuri e rano na semana stiseni na Radio Fiji 1 Kenambula FM ni bugading vinaka Bula na lang ko siya do tali taga vuelo ronga serma ko na Radio Fiji na kasi Bula eu Veronica Melo toka do tali veo na Radio Fiji 1 ando mai biti na vango merre telawa go ngai tabua ando tali takana varonga na Radio Fiji 1 nando mai biti Bula gonga ino ke imba ando tali takawale na warong na Radio Fiji 1 ena do mai biti ina bali ana dango saniter kwati ando tali takabakalebu na varonga na Radio Fiji 1 eno sorry Radio Fiji 1 nando mo iviti